Тайлаңа компакт спортинга Азия чемпионаты ытылыбытын туһунан биһиги иһдиндилер. Турардаах быт онуха де бүгүн бияха де бу чемпионер келен ылжыттылар. Ол курдук биһиги бир дойдулактыр быт. Артур Афанасьевич Николаев Россия спорттун мастера, онна уола Арамир Николаев хеттис класс өрнәчит. Үтү хатсарданна. Үтү хатсарда. Олата хеге хака хериттен 2 болан бар дегет. Сахарттан 2 болан бар быт. Ол бункта компакт спортинг чемпионат Азия. Былырын эме жипыт, былырын мен бәм кыттыбытым. Анна барамыт эмек бастагыппыт. Онтон быйыл ол бун жабарамыт эме Россия сборная киремит бастаа келлебит. Бу бет интерехине аттаа спорт көрүңө битти. Компакт спортинг бу тух көрүңө. Компакт спортингден борстой гладкостоннан саннан 2 оста ханнан машинкаттан көтөн такар тарелканы, оны любой расстояние көтөр тарелканы бәйәнкәңән табыктахын. Ол атырар компакт спортында. Аңытан жырыктан аны. Мен 10 жыл болды жырыктамытым. Быйыл ровно 10 жылым. Антан бу былырыңаттан жырыктыбын. Почти 1 жыл болды жырыктамытым. Отар эмир де бәгән билһиннәр эре. Рамир первый школага, хәттес класска йөрнәр. Быйыл Давно занимаешься, да? Полгода. Полгода. Ну и как? Да, нравится, что сказать, сверхъестественно. Хата ол сүшүгө яга биккен огон бу спортка уягын бу ола касааттан каямар биккенин жактамар биккене. Бута былырыңата 12 саат, билен 10 тол бута. 12 саатта жартам бут. Онда бу жартам сразу ытыга жогордага биллер эте. Онда олихин түргөн батык ылынан үчөйдик үчөй результаттар көрдөрөн киреммерде. Бияха манна бахалста бу картаскалар көрдөттөн гөрө күрөктө хитте. Онда ки бу картаскалар көрөлөрүн кепсиекке. Бу Тайлаңга ди. Тайлаңга бул бута, 12, 11, 12, 13 бу январга. Ите уже это жабыт ити багай күннәр турбуттара 35 градус. Анна буквально якыныкта эти уже бу открытие. Россия мәдәмет командасы ди. Бу Россиятан үзбү мәдәмет команда. Олабыт. Эге хаястыгыты манна бараңга. 2 көрүң болбута, манна компакт спортин, онда большой спортин ден. 2 көрүңнәк. Оланда кеннерге бу команданна кыттамы кеннере бастатыбыт. Большой спортинга, компакт спортинга бу. Кайдылар. Берега тебя та. Ота кыттачылар ме күчтәхтәре була, ме туркутта белемнәк жан көрәләр. Тәһәл бәк егетенне китте. Кыттачылардан агын 5 кыттыбыта. Иген арас Азиятан, онна Украинаттан келбиттере, Казахстантан күчтәге тачылар балдырды. Украинастар 2 болбуттары, икенде биттен. Онда 100 Казахстаннар болбуттары. Бияга бит хиригер тәһәл бәк кийманан жарыктанары бу көрүңүнән. Жин хәбилән жарыктаначылар 10тан такыбыт. 15 ки атак агын чаке келен ытар. Агын чаке келен хайын келен жарыктанарлар. Ата бу күрәккә огларга дигән туспа булды да. Оголорго ден туспа юниор состава денеме барыты, ол юниордарға лишнейгер Рамир Кисен бұтыр дүшместі болты. Онна ме читейлақ үшөйе көндігі результаты көрдірді. Оттан Артур Афанасьевич, бәң тұскынан білігіндер еде, кемтен кенне қантан қаннақ боламаны бейі көрәчілер бітте әңәлбек болуқтақтыр? Мен түрдім бүді бапаға айттан жауын. Манна кәдбетім ратты, хүббеттен таққағыл болды, аңыз қолына бітерін кәләттағыны, онына бұл бәм чағына тәрттеләқпен, бері осқандан жарттына бұд, қотыл ұстарға оттықтарын тағын беревін. Ол бұйығар, бұл ханялаңым бұйығар, бәм таптағын жарттынар көріңім бұл компакт спорттың болар. Он ғылды бұйға жарттынамын бұл мастер норматын хетіспетім. Россияға ағайықта бастығы жүгітім, онына бұл ағары үшуе кейяқа спорт эбитте мен хәбиләмен бу буны ол спортка уянырын. Канна жарыктан агаты? Бу манна Маганская тракка тоқтақбыт, стрельбище. Беркен ден стрельбище лақбыт, олонна кыһыннары даже табыт бәбит күшбүтнен бәбит катчы муса муннамыт кыһынны ытар стен оңступут. Онна кыһын бидин да тиемет ытыкпытын хәп жартын. Үшөй булчу да биккен болу. Атын булка бартер жабыт ол бын ме былырыңаттан булка жабын кушка жабыт анантын ханын тар боламыт тоглаха. Басырда кернел житап кытыгар биге мактанабыт, оны өрү даганы манны кыйы ситихи келе турдун.